Sudah makan belum? Hah? Belum? Malam ya? Belum makan kan? Malam ya? Ya? Makanya aman di Aceh ya? Ada di stok di Aceh? Nggak ada? Nggak ada di stok? Itu paling saplah? Nggak ada? Oke. BA Pak. Macet dong. Jalan. Oh, BA platnya Padang. Udah makan belum? Belum. Ini uang makan ya. Aman kan di Aceh? Ada di stok nggak? Ada di periksa plat? Nggak? Nggak ada. Aman kan? Oke ya, makan ya. Oke, salam ya. Dari Pak Wagub Aceh.